power trade ta min khuak khir thina ni som sari panga kan pel khan power trade kan nei ve the ta lo thina megawatt jani somli chuang kan neya kan ma mo chu za som ni chap ane sia kan ram ron thleng mi lawin power trade nga kan khalo ngal thina ni khatan kan su menga mazat kan hu ve thei thina chuta chuan ate khinnan nung bara sang ni som ni le som ni pathum khan vaibel cheja som thum pasari chuang zet mai power trading a kan la mu phani amaro chu sang ni som ni pathum le ni lia khan power trading hi kum tluanin bin khap sakta bil kan batna satle tu ka wang khan ole tuntum video chuanin advisor to chief minister of finance puti bcl ven chunga thu sei kan re ekanga ti chuanin asoina mun hi symposium on state finance issues and challenges ti khania poni sei ngai thating o man when kan honorable cm helaya Zoram Research Foundation roi tu te helaya kan prominent citizen tak te tin thiam na lama po kan maswai tu te le zirlai te eng mazat kan on kal khoma hetiang hun kan han nei thei hi lomom ka ti tak zeta kain sidruang reng khop maya amaro chu mi puite na kan she tur kan du le kan soi thin te kan veitlanga kan har thar na se me maya thalai te big phechu sarkar accountability kan demand ngam to asum mandan siat kan du to asum tho chuadan siat kan du to chutiang kara voine hetiang hun program an han siam hi alom om kate tak zeta ole amasain helaya mizoram sum din munle sumen kolnati hi voinia ka topic min pek vi kania topic hin nai hlom khopa midang topic wa khoi tel pal alo mangreng via wa chuti ro chan film khur takin ke mani chanchina bak zona re chan interaction huna te pokan la soi thei tura ngai ta ila kan ramsum din mun hi abul bera chon han soita ila thate chiam ani lo ti chu kan sheveka sarkar thar alo pian tak awanga thathut po ani boklova vaibel che sing khat sang ni chuang liability nei sa in kan lu puya kan GSDP tanga thirin sarkarina asum in dai lo na puk nge ngai kan ti mai thin fiscal deficit hi 3% apo kan la khung lei thei don lawak chu wang chuan sarkar thar apiana ati masak bera khachu hemi chunga khung ngei tura han siam kha ania kan sum din muna hian kan lung oi lo tlang thina a chan chu a om tam si a vaibel che sing tel mai kan pas zia ma se mani thenom khoweng kan huwa sarkar sum man na kan mulei thei si lawa kan mason turang ten kan mason theilo nin kan thina chung te wang chon har sana tam tak kan tok thina chutata na poimo berchu keynote address a khan kan ngai thato a adot lia chuan ka ma chia khan kan finance minister lui khan ron soya management ani financial management hi apoimo em maya he sarkar thara hian finance minister hian angai poimo satlia anilawa kan ngai khak zo to ang khan presentation nen kan ti de tlut reng maya a department lamte tin helaya asumle pai expenditure control hanti ringot te emo tin sumle pai pe pung tura kan malak na resource mobilization ti ang chi te ama nge ina ve tak zeta a ve te pia lama khanin heng kan deficit ti niam tura ta na kan sumpuk dan ang lawang chungchang te po soi ana satawangin kan sum din muni karon soi don ania year of consolidation ama sabera chuan puan ania he year of consolidation a hian malak na tam tak kan mu anga chungzinga tlem chu karon soyanga heng austerity measures kan hanti te resource mobilization committee kan handin te tin heng ba ka hian kan malak na tur tam tak kan liability ti niam theizonga kan leibale sarkari na har sadna kan to te niam tura sarkar malak na te kan ron soi chuak dona heng hian khoya nge har sadna min nei pui ti lai te tin a sarkar ngau pia lama a private sector lamte hoya Mizoram Sustainable Investment Policy sang ni som ni pali sarkar masai na local pui to te bumal takasual muma man theya hape a hanita te kan chief minister ina kalta te ti soilowa ai thazok kan le nei them tia ma takama hanla hetiang ang investment policy fel file mumal lafam kim lo te de umaila kan han sop chuak thei te hi alom oma
tin hemi baka hianin investment a hian empower committee hial state level a din a hania heng baka hian Mizoram state ina hemi kan budgetary allocation pon lama private company tena anti venge nge tur corporate social responsibility kan ti te profit atanga 2% man turan ti te kan rama lut mu mal lawa nom te hanveya chute nga chon corporate social responsibility cell te siamin ke nge po hi chairman ni na minan hlana chute yang chon malak na tur han holding hnuaya po tam tak kan neya henga hianin abul thuta tangin kan sumdin mun hi kan han thur don ania nguluk takin milo ngai khak sakanga afia lo lai te chana kina khan kan lein zon le thei tura ngai la sarkar kan ti hian apoi mo ma saber chu khoi te nge sum kan mu ti ania kan sources of income hi soito ni thoma sela finance commission atanga kan mu thin chu khang share of tax central atanga vertical devolution akha kan finance minister masa khan asoito a 14 finance commission akhan kan van nei em maya share of tax akha vertical devolution kan ti kha 32% atangin 42% 10% loi maina ron punga kha khan kan state share kha share of tax khanin nasatakin india ram chiatling khong matanga za somte me mai kanin sema han punta ka khan kan van nei puya chumi pia lama chuan gap grant post devolution revenue deficit grant kan te kha voinia chuan emi in thlatin vaibel se somriat pakwa kan mu phata troka kan budget vaibel se sing khat sanga kan pel to line vaibel se sang sari vela khan deficit grant te hi vaibel se zani vel khatin kan lamu thina ni chung te awang chuan kan fiscal space hi a limit na satur zia kan budget size alen to si zia le central atanga aron lut bel aya at kiam tol dante nakuma te pe chuan azariat atla thanga kumle last financial year 15 fc kum to pa te pe chuan vaibel se zanga le tle ma kan tla thadon ania chung te awang chuan tu na tanga kanin ruwa man angai na se em maya heng ba ka hian local body grant kan ti te disaster management le mitigation relief le mitigation fund kan ne ang chi te heng state specific needs kan tiang chi te kha kan source of revenue ni three na nia amara chu 14 finance commission nuwa khan recommendation po ina mandatory ati taklo awangin heng state specific needs a hi grant hi amalin kan hutalawa heng pialama hi chuan kan own resources kan nei ve tax le non tax atanga kan collection te abei thama kumina hen 15% vel aloni phaweta a heng pialama hian css kan hanti mai central sponsor scheme atanga ron lutte ani hloma heng zong ron lu ta tang hianin FRBM Act kan ti 14 Fiscal Responsibility and Budget Management Act khanin hebi huam chunga hianin revenue surplus budget hi sang ni pariya ta tang khan nei to tura min ti kha kan sang ni som panga som paruk nu khan kan nei thei ta chawa chuan a mingin nei thin mai la takrama hianin ani ta lo thina chung te awang chuan hei tak theyang ber tura budget po khabot sai ania chuta kan la in dai lo na fo chu borrowings kanin ngana khani tani capital income ani to a rural din na turte tin khatiang rural din na tura ta na sumle pai kan puk te bi ka ho kha heta hen borrowings sa chona hanenga heta alle a major chang ka hi open market borrowings kan ti mai market atanga kan puk thin hi ania kumina hian vaibel se sangkhat le tlem puk tura ruwa man ania hi limit nei kan nia kan borrowing limit hi kan fiscal space a hian 3% of GSDP ti ania kan state gross domestic own product atanga 3% item hi puk phal anilawa covid era khan 1% thleng te khan min han zau sakna a hemi pialama hian kan soifo thil chen negotiated loan kan ti mai heng nabar te LIC te REC te NDMC te heng ho atanga heng percent nei le project based ta kan zu nu chua hetiang negotiated loan so hi ani leta hemi lawa chuan block loans kan ti hi central scheme tho state ina alo tum ve ngai loan anga kan loan component ron omang chi te tin external aided project kan han ti ho tu na climate jaika project kan nei te wellbeing project te UN te po ania nga focus ati te khatiang hova kan state share ve kan component ve kan rule ve tur ate kha khangok kha kan capital invest na te annia chu return of interest be sei tura bot sai kan nia heta hian kan share tura chu kumina hen viable se sang khatle somriat vel puk tura kan ruam mana open market atanga kan puk tura kan ruam mana tang hian viable se zali somruk zet mai hi loan repayment a kal ngal don ani hemi pia lama hian kan revenue deficit a ti harsalian em tu pakhat chu viable se zaruk le pariat
interest apung ringota kan peto don ni kan leibat ling khoma tanga apung ringota a capital rule na tur hi vaibel chezali somruk ania a interest apung cha rule na tur hi vaibel chezaruk le pariat ania vaibel che sang khat chuang a rule na tur khom halani kan sumpu kha heng hianin kan fiscal space limit zia enge ne azim zia khachukan se thein kan ringa sumbat bel mi alawa kum khata sum muturin mantur adai lo na hi fiscal deficit kan ti khane he tu na ron soifia kan du na lai chan kha ania fiscal deficit to GSDP atangate ane thina sang hi som ni pali ni nga atanga kan fiscal deficit hi 3% of GDP da nga ya chu 15 FC recommendation ngani baka Mizoram FRBM actin aphutlat ania hemi chungchang hi khung tumin thei top kan chua dona hemi dot le hian state sum mu na dangle pakhat kan deficit ta chuti khan kan soi sia kanin dai lo na te ka khang borrowing sa tang khan kan phuru ta thina ni te kha kan soya hemidot le chuanin wa special draw fund kan tile waste and means advances kan soilar sarkar tharin vai bel se sang khat zanga puk to zaruka puk to sang ni chuang puk to ang te min suat sana hi tlem han soi fia kan dua RBI a hian rules tuna thu sei tur hi poimo via donin ka ria te chuanin chuti rol chuanin phei puti BCL van chung hi finance lampang poi lo shakhop maya ke ni kan expert na ni lem lova an english terms mang te po ki then ka chu hria thiam haulo te po kan nei vele tho boka poni se uluk taka ngai thlatan chuan hria thiam lo tur khating han bolu tuk na tur kha chuang lova poni se ngun takit kan lo ngai thlanga tuna thu sei po ki enga tinge sarkarin paisa bat thin mo khating achan kharon soidon in ka ria kan naya kan cash balance hi 20 lakhs nitin balance kan nei angaya 20 lakhs apel don chuan hei man thiang anilawa chumi turatan chuan apu nima sela enge ni borrowings nilovin cash mismatch han balance na turatana state sarkar na du hun RBI sum azuban thei la ya khati ilakan soi solwanga hei hi leiba anga chiar anilawatin rul hun bi om ania heta hian central sarkar emo tu emo phalnang lak po angai chuang lova kan sumin dai lowa penga kan zuban thei kha ani thina heta hian a component ta hi special draw fund ti oma he hi report na chin kan soya khan 1% a hiamin kan puk theya ni som panga thleng puk the nia hemi limit kan pel hian normal ways and means advance kan luta chumi chu thlathum nu kan pek thei lo khan overdraft in a chho ta thina apung hi tu tanga 5% thleng te akai theya 5% akai hian state in sumla nei po ni la kan khoi che thei to lawa hi treasury khar ti kan soi fo thin kha ania amaro chu tun din huna hian kan ni na dik tak hi han soi kan dua ways and means advance mang tam via win lang maila tun kha cheng sanga ka hloa cheng sanga ka puka thla tharwela sanga ka lo peta ka rulta ka hlo tangin sum ka nei lo ta sanga bok ka puk le hlo ka lak wela ka rul le ti kan thla som pani ka lo lita sanga ka puk ka chu cheng sing ru ka ni ta ne masa ka puk tak tak ka chu cheng sanga che ni asan chu ka pek le zela wangin helai cash balance mismatch han siam rem na mai hi ni ti hi ways and means a hian kan hria ta ngai chu ti ro le ro chuanin debt servicing a danin a chiar miau awangin apung bi ka kha pung nei ve thawani waina pung ani wang hei atlem theyang bera kan ti angai le in ka hria sarkar thara hian engamaza thi mars thla thleng khan vaibel che sang khat zanga le tlem ways and means advance lak man ania data khajuna kina kanin pe thei main kan ringa malte te chuan soisual kan hlau dewa thok khat lai page 1 December ni som pakwa tanga ni li khaning ka sia kan overdraft nge ane chutiang din huna chuan bul kan han tran chowa chutiang kara chuan thei pato pin kan finance minister in tran an la a that stock alu ngai lovin kan nei za ta kan lak za to kan sarkar thara te big teang budget present anin huwa financial year thar sang ni pali som ni panga hian ways and means advance voi khat ma thathum chung first quarter le voi ni thleng kan la lawani kan lak thei bi ka hi special draw fan hi kan sum din hun tetle ma han zia ve dewa kan cash mismatch te zia vain RBI in minon revise saka amma special draw fan available se somnga parukte tamber somriat bin phalsak thina kha vaibel se jani somnga paruk loi mai
มันดูหุ่นมันไทยตุรค่ะมินรอนพัลสักเงี้ยมาเสกันละมังตัดสว่างหรอวะเฮมิสเปเชียลรอยฟันจังเฮียนจุ่มนี่เจ้าจูนท่านิทุมไวเบลเชสมลีภาษารีนิทุมตานกันปุกจวยจุลัยท่าคานนิงาไวเบลเชสมสรีปฐุมกันปุกเลยจวยบอกว่าอบากฮีจูโปสเปเชียลรอยฟันนัวยละนี่อินกันลิมิต 10% 50% ปกันละมังโลเงี้ยnormal ways and means advance pay จุไว้ขัดมาสรการทาราเฮียนทะเลชกินกันละคอยละวันนี้ค่ะก็หันสวยดูข้าทิลทาร์เลียนปุยนี่เรามาเสละเฮมิจุงอาเฮียน normal ways and means advance ไวเบลเชจะสมกว่าประคัดกันลิมิตอันนี้ทวีนะเฮ้ยพอฮีจันที่สมปรุกะธรรมสาขานมีรันตีสานสักเงี้ยมาเสกันละมังชินเราอันนี้อันสวยอย่างเฮียนเนี่ยมาเช่นที่จูอันนี้เรากันดินหุ่นดิกตักคลายข้าหันสวยเฟียนปานิเสกันซุ่มมันนะสรการทาร์ติร์อัจฉริยะซุ่มมันนะล้อมเลียนเดี๋ยวกันซุ่มดินหุ่นหันสวยเตลก็หันดูเลยเฮตาเฮียนpower bill ama sabera kan chief minister kan finance minister ina ngai poimo ma wangin kan zui na sa a chan chu kha le chen kha sum le pai tlang ti hek tulian berle leiba mutan lian karena thim don voina pek lo chuan ti ngai reng deu ani awang khan chu tiang chuan kan han bo zuya kan sarkar lim atanga voini thlenga electric bill atana mizoram sarkarin kan pek chu to za thi vaibel chezali somli le pariat zet ani manani tharuk chungin chu hi enga tinge apoimo kan ti chuan he ta tang hian jun tha bil kan pek khan surcharge kan ti thin a hun tiam chunga kan pek lo wanga kan choi bel thina kha apunga kha surcharge ka pek ngai lovin vaibel se somkwa pakhat kan clear khan noi somnga pariat zet kan hum phato chuan july ni ruka ni saria bil kan clear le khan vaibel se somthum paruk kan pek le khan ba po soi man ni lovin kan clear khan rebate kan chief minister ina alo soi fothin kan nei thei turani atia kha soi chuana rem chang ni in ka sia kan soi langai chuang lo na nuai som thum paruk le sing ni sanga avai khatna tan rebate zulai kha khan kan human to ani chu kan financial control kan enkol konga sumle pai din mun kan nei te ni hei hi enge significant chan ti hi toite soitel kan duwa chan chu ahun taka kan pek lo satle hena pung kan va pesatle anilawa kan power trading khengin power trade ta min khwa khir thina ni somsari panga kan pel khan power trade kan nei ve the ta lo thina thalai zual chon kan thathiam le zualin karinga allocation hi mizoram tan hen power hi megawatt jani somli chuang kan neya kan ma mo chu za som ni chak ane sia kan ram ron thleng mi lawin power trading kan khal ngal thina ni khatana kan sumenga mazat kan hu ve thei thina chuta chuan ate khinnan nung bara sang ni som ni le som ni pathum khan vaibel cheja som thum pasari chuang zet mai power trading akan la mu phane ama ro chu sang ni som ni pathum le ni lia khan power trading hi kum tluanin min khap sakta bil kan batna sadle tu ka wang khan apum puya kum khat sunga ni kum financial era power trading atanga sum kan mu le ta hi vaibel che som li le panga vel chap alo ni ta a omzia chu bil kan pek that lo wanga apung kan wa pek bel kum khata vaibel chenga ruk kan pek bel chu soilo ke mani allocation atanga kan khral le atanga kan mu tur kan mu lo wa kha vaibel che som ko chuang ti na ni chu management poimo zia kan sum nei te kan committed expenditure le thatina kan income kan suit uluk angai ziate abigin kan power purchase na te procurement te bufai kan procure na te heng zong hi kan finance minister na ngai poimo ema wangin timeline chart nen kan siam tir veka chutiang chuanin presentation nen felfai takin a graphs nen lam limit nen na in chutiang chuan kan han siama chu power b ga sum man na lom lian deuh karan soilang ani chu adot le a chuan healthcare bill kha kan soina sa sarkar kalta khan nei lo chunga clear hania vaibel che somnga zet mai hei hi ACDP man bang reallocate reappropriation diversion kan tianga vaibel che som lile sumda sa budget allocation ami vaibel che som kha hloma pek chu aloni ta chuan sarkar sum da tlingkhom corpus fund vaibel che zani le panga zet hi corpus fund ala oma bank sanga fixed deposit da ania chu quarterly in dividend ran thleng thina heta tang hian vaibel cheli chuang zet pek le ani to bokani healthcare tan hian tin hemidot le chuan march le february le march tharingot khan sang ni som ni pali khan
pension le other retirement benefits kan ti ho khatiang tling khom kum ni chong te lo tling khom lian tham lutuk om to kha kan he ang zong in an sum tho chwa kum som thum som li sarkar ta nan nan hlan to nuwa pension to nuwa dam lo mang ang te om kha mu thei lovin thei patop chu ania heng jinga treasury tanga bil tang hi february le march tharingot khan vaibel che zani somnga paruk le nuai som sari panga tezet mai pension kha hlomin chua ani ta bokani thlan hi chungin chuta chuanin tuna hian ba tam lutuk om to lowa normal kan kal thei kan be se ya backlog kan ti department atang tang ni lo treasury ngawa process awanga tang hi august la chung chuan ngai to lowin mu mal takin pension te hi kan pek chua ve thei to kan be se boka chuta chuan kan public accounts liability hi ti niam tumin na satakin kan la a chuta chuan if mis kal klanga d3 kan ti na china kan soi to kan keynote address khanin sarkar hian malak atuma huai sen angama ke deposit kan ti mai kha a thei pato pa liability ti niam atuma malak na tur po kan la soi tu thau tura ngai ta ila december sang ni som ni pathum nulama tanga ke deposit atang bil kan lak so hi vaibel che zali somni pangale nuai somli pakwa te me tling to bok ani chung chu tun ma sarkar sum na tho na lo la tang si le bil tang kan ti ho khang kan pek chwa kha vaibel che zali somni pangale nuai somli pakwa zet ania hemi chung hian gpf kan ti apo provident fund mani sum ngei la chuak turan har sat je te sia in le sarkarin kan pu ka market rate aya sangin apung kan pek reng hi kan tan liability ani lian pui ani sarkar gpf kol tu na puk zo vek te hi har sat na ni ti shein chunga chuan thei patop choin hemi chung zonga gpf tharuk chunga gpf atana kan pek chua zong hi vaibel che zathum somnga pakwa le nuai somriat pakwa tlingman bokane chutiang chon gpf tang tun mar sat na nei thin te mel khiat nei ngai nia kan ngai thin le khatianga signature ngai nia kan ngai thin te mane sum le pai la chuak tura parcent lo la om nia ngai thin te kha about to kan be sei boka complain kan dongri talo ani chutianga chuan han holding ka policy kalpuina tan sarkar sum manalian pui kumina kanda chu vaibel che zan hiania acdp a khan zariat somnga tanga bultan ne claim po kan timai thei amai ro chu heng siam na tur he kan fiscal deficit en chungin le sarkar liability ti thei ani lo na turin convergence scheme dang ne na kalpuya pilot project anga kalpui tum ania wangin ai te chinna tan kan da lian thei lovani ti kha kan chief minister in asoi kha kan shachewin ka ring tun mai mai a hian tun ma lo tang thin contractor te boy pui pmgsy anti ho kha mars tharal ma khan vaibel che jani som pani kan release felvek man boka an account oma tu naron lut le thar hi vaibel che sob za som li pakwa le state matching share som panga hi release le anile to boka chuwang chuanin hemi pialama hian mls som li te ml fan bial me puitiran ha lel mv model code of conduct awang te har satna neya chia to na mun sanga thlen chung pokan man theilawa kha chief minister ina ngai poimo wangin tun truma khan vaibel che somli zet tum khata ahloma han pek chua andile boka heta tang hen kan riat thei tura chu thlatina chuak nge ngai hi kan lo chu tin kan ring dewa hei hi khoi ange kal thin kan te kan ringa thakata sarkar na thokte hlo le gia heng board neu te akal te le wages kan ti mr le pe te hlo hi thakata chuak zong hi awain vaibel che zathum som thum vel zet atling to boka heng ba ka hian pension a chuak ringota hi pension hi mi singli sang ni vela kanom me ka chung te awang chuan vaibel che somriat pahni te me mai thlatin pension te tan hian a chuak bokani ti kha kan se theyome chumini chuan thakata chuak a hi vaibel che di somli heta hena thlinga power leinan vaibel che somnga do na lo nia zali zanga somnga fiscal space kan nei thakata income kan nei le expenditure kan nei in thlauna hi vaibel che som thumvel or om thina ni chutiang kara tanga management ti chu angai awangin kan finance minister malak na afak om takzeta prioritize asiam te hituna hen ara kan hu chho mek bok ni in alangani chuan adot le chuan khang kan indai lo kan nei ve fo don ni khatizak pek chu angai kha chuan kan sumpuk te soilaran thir ke mangai point ka soi thina chungte wang chuan en thil tam tak klang taka han soi tlang hi a tha in ka sia omb kan ti mai open market borrowing si kan sarkar tir atrangain nikum kum hlui financial year khan kha chu budget lo da sa le puk turati anina chungin budget englo ain
estimates ayin vaibel se zan hi don in kan pu klema chuti chungchuan vaibel se zan li ni somli pakhat crores ni somli pakhat zet financial year kalta khan kan sarkar nuwa kan pu manani chuan adot le kumin chung hian vaibel se zathum somruk pakhat awain ni kumle zpm sarkar nuwa kan pu kling to kling khom hi vaibel se zaruk ania hei hi kan sarkar ina puk tura kan ro mane budget a khan da sa ania na china fiscal deficit kan ti kan in dai lo na le capital expenditure tura ta na kan puk ka tuna hian equated monthly installment kan ti mai thattina ke mani ina puk tura ro man na hi tentative program hi RBI website sa khan om veka vaibel se somsari thatin chu chuanin kan laborul tur ni china kan soi vaibel se zali somruk zet mai capital return ngai repayment ngai kan nei te khang debt servicing atana kan mamote committee tur khan vaibel se somsari zet mai thatin puk turin han ro man chomeka chu chu kalbok ani ti kha kan soi duwa chon na bar tang hian vaibel se za som ni zet puk ani to boka puk khan ti hian atam jok hi chu heng na bird loan te chu reimbursement basis ani awangin state in sum anei ve anga tho khamin no va reimburse leni wang khan hemi number 29 kan ti be kan nung berami hi pakhat ma lak kan la nei lawa heng hi loan lo kalai le lo om sa te khatyang reimbursement atanga kan mu king khom khawai bel se ja som ni loan ani tak ber chu na ba da tangin midot le hian external aided project atangin 4.7 crores at lak ani to heng external aided project kan ti hi heng atanga 20% hi kan rul vele tur a interest ne na kan rul vele tur ani hloma hei hi avai chuan ani lo ti kha za somre thi central puk ani kan ti kha helai hi chu kan chegin karinga heng kan lak to hian zawain special draw fund telvekin ways and means advance ne na kan lak to zong hi sang khajathum somriat parukle noi somriat pariat atling te boka chuan sang ni som ni pali ni nga hian ways and means normal vai khat ma lak kan la nei lawa special draw fund vai ni thum le ninga kan ba ve mana chutiang chuan vai khat ma kan la badlo thu kha kan soidua vai nia hian he ngan ron soi thin ways and means advance sa vai bel se sang khajangan puk te soi tam tak kan soi fia du chu pakhat ma ba kan nei lawa kan clear fai ve kani sarkar thar no financial year thara hian cheng khat ma RBI ya niamo heta hen liability kan nei lo ti kha ka han soi tel le duwa huna tam doning ka sia top lam kan nai menga zona kan la soi tura kan ngai dewa chuan kan ngai thak chak ne ka rin chu kan sarkar sumdin hun le kan en kol danan in ren chem na angai poi mo emema hemi tur hian chief minister Hovin Resource Mobilization Committee din an ni chawa henga hianin sumlak lu kan pun theina turin state dang te tiang ni loma sela 1% cha ulak zong adik leveti instead dangin 5 to 7% an lak lain 3% kan upveta chu man tran ni toin heta hian kumina hian vaibel se som pakhat stamp duty kan hu thin kha vaibel se som thum zet mu be sei ve ania khami differences amang khan tar pension widow pension kan tiang chi ho zong vai ale soma kan ti pun na kha hemi stamp duty apun na hianin akhu phawek don bok ani chuan hemi ba ka hianin ramhlut na fix tu turte land valuation committee tested level district level te po notify fel to ania henga wang hian non judicial stamp paper te po engeni denomination dian zok zuar tur le east stamping kalpui tuma kan revenue sources tipung tura malak mek ani boka hemi ba ka hian Mizoram thilde chuate now heng minor minerals kan tiang chi rora lungbalu kan tiang chi te 5% GST taxable ani lain voini thlengin lele khal ni chungsi hianin le hetiang khoba construction business akal len lai hian sarkar lut omve taklo awangin hetiang hi ti turin GST malak na turin order chuangai lo om savek ani awangin hi kalpui turin tuna hian taxation department lama ma pek me kania hemi pia lama hian heng sarkar MLF fund kan ti aniemo sarkar department talakan na tho chin ang chi te noi som chin chung lama hian heng SOR kan ti me schedule of rates PWD kan man hote hetianga hen inclusive of GST ani hetiang re hi SOR kan ena estimate an ron siama ta hian GST 18% bel tel sa ani chu contractor tak chuan input tax credit a claim le theya atina chang kan shelawa khang kan lak lo awang ngot khan vai bel che ngamazat kan hlove ti intuna hen taxation ministry lam hianin ma anron la chawa khanga khanen heng noi som thum vela
10% 18% sarkar lut lo kha aron lu bel nual kan be se bo ka hemi estimate tak hi ka ron nei lova chu chu ka han soitel ni se chuan bu fai man kan ti sana hemi kan ti hianin ai kho sa chu kan supply minister in chiang fel fai takina soito khami awanga bu fai kan hum tu rahi vaibel se somruk pathum zet ani phak kan be se hialani chung chu austerity measure atanga kan malak na sang sang te ania tin taxation department lamat tangin VAT value added tax kan la nei chun GST huam bonami laom chun chu POL petroleum oil products sote alonia khata khan covid lai khan central in min ngen nang khan kan state po khan cheng sari khana te niam throi mai ane chu state dang hi chu ngai an let to mai ni lovin pre covid ai sang khan an la to ani cheng sa achuang furani voine ke ni som ko pathum chau kan la la a hei hi taxation kan ti pun kha ati pun na ne lovin pre covid ma akan lak tha cheng sari ni khatune cheng ni velin ti pun alo na le don de chawani ke ni ram re thei bera po khate ga kan ti niam na khami state na sang ni som ni pan hi trangan ti san le nga la khate sang le thelo kan la oma tun din huna po ke ni pon hei ai sang chu kan langam chuang talawa amai ro chu sarkar revenue om jenei jok akal theina turin hemi chunga hian road fund board noya ses lak theina dan te exploring om jenei jok state dang te ne rual khai tal mi ai sang chu ni lo turin le rual khai de le ka kan lak ve thei dan turte ngai to na kalme ka om boka tin heta hian austerity measure hian sarkar na thokte na an household MR lo kolate khati niam vek ni in tin chen khat te page ti bo alonia khang atanga kan sum thodot thakom khata noi som palizet alo tlinga heng ba ka hian thil dang tam tak NPA pek chungchanga te po finance trengin DPNR trengin order chuak to notification chuak kan sevegin karing khanga wang khan sarkar malakna tamzok sumhum tumna pialama management fel faizo ka year of consolidation hen kalpui atum ani ti kha ka hansoya atober na chuan tumain hun kamang sei dona capital saski loan kan ti hi kan soina sa kan chuna se me ma soilan le poni kan ring dewa khata kan soitel du achu kan finance minister kalta ina soyang khan ZPM sarkar hian kumsang ni som ni pali panga saski kan puk tur part 1 vaibel season hi som sari panga a hian project pariat chi athanga vaibel se som ni chunglam tha ni in capital return on investment min pe thei tur mi puin kan mamo atan heng te hi ruwa man vek ani ti kha ka han soitel de duwa pu chairman hun ka mangrei ta u yom veo ma to bera kan soidu chu heng kan soi sang kan malak na sang te hi dam doi chu akhathin ti ani kha heng revenue expenditure ti niam tura kan be sei lai te kan revenue receipt pung tura kan be sei lai te kan administration fel fai tur zo ka kan ti na konga hian atuar tu po kan ompal theya atira chuan khama sela long term chuan heram hianin ma ason puinge ka be sei ani kalome puti BCL ven chunga up in bo chena thati shet khop maya khailak om mi lawin engkim mai kharon soifia tin ka soita kang khan finance thiam lo hi chu lo alo ni lo ani ya ga ti theita ni a thiam ma tin a sheril bokani te khe a shet ngai tin tun sarkar tharatan hianin financial management hemi sum chalai kwal dan tur hi thebangai don hle in ka hriatin a aron soifia ta ka chu tuna an sum buk then khat te hi then khat chorin manin hai vu nan an mangani te pon lo ti amai ro chu manin hai vur na ngot chu lo ni lo te kha chiang ta ni sum pek tur mo entinan electric bill khalo la tas lo mang taila electric bill kha chumi ma pek tur mo ani kha chuan sum lo nei rem chang box si lo ama ro chu tlai ai kha chuan tlaya sum tam tak choi theu ai kha chuan heta pung claim jok paisa zu puk maya khat mia rula chuan khamia nge an manin a hun takan pe ka wanga an benefits an ham thana sang kha an du jok tina ni tuna ZPM sarkar hian khatiang chi te kha ministry ma sa chuan ba alo om wangin kan electric man bang ti teng o kan state ina kan ton tur zat zong ha kan mang seng lo ati kha khami ala chuang ho kha ashal thei thina trading angin an chalta khapu kha theilo ta ne khatiang zong kha uyom lu tuka chu ai chuanin he ta lo man lok tu lo ama lo wala ka khami pe ka chuan khami atanga sum tam jok safe the ni kha
an du dan kha ni a chu tiang chuan hei hrang hrang po kha ni tho mai ngai to na na sa takan senga tin in ren chem na hrang hrang an kalpui boka kha tiang te po kha tuna hianin ngai thla cheng tan kha chuna hriat thiam thei viewin ka hrian eng pon i se in phu dan te ngai dan te comment section en lo sei velenga ti jong khatun tum video chu ni phot ro se